Ragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaumay ka mo't, Mari Melanie. Kaya't ko ti makiin istoryakan ka, Mari Roda. Ang kaslabi si kamat gayam. Ado nga minti simbang pat alakok, Mare. Masapul ang mairipak manen. Naimbag ka pa'y, Mare, at da negosyo. Sana kas kanya. Ay katrugyam mo't ti ag negosyo, Mare. Awan mo't nga rod pagpuunan, Mare. No kayat mo, di agresel ka pa'y laang kadagiti lakok, Mare. Siya kun ti agpuunan para kan ka. Kasanaw, Mare. Ipos mo dagiti lakok. Agnayon ka laang no manuti kayat po aganan siyam. No adati buyer mo, umay ka mga lait istak diti balay. Ay nawaw, awan mo't laang ti bayad ko kan ka, Mare. Di mat imbagakan ka asya kun ti agpuunan. Irimit mon tulat ta ti puunan kanyak no makabayad ti customer mo, Mare. Mabalin, Mare. Okay laang nga rod kan ka? Una, basta irimit mo adagos ti puunan kanyak. Alaam laang ti ganan siyam. 2 to 3 days kasjay. Tapno adamot igatang ko ay ti stocks. At dalabiit papanak, nanang. Naa, di ka matatao dito balay si Kamilanay. Pagkwarnaan day to, nanang. Da kayo kat di mo. Amangan mo no illegal day ta. Ay nawaw, saan nga illegal day to, nanang? 101% legal a pagkwartaan. Mala, mapangkaa ngam agawid kantong malaadagaws. Un ka di, danag yun ay ha. Huwag gayam, idagas mo ti bayad ti order ko kin antimbibang. Di mo liplipatan, takasapulan na ray ti akwarta. Naimbaga bigat mo, Mari Roda. Kastamat ken ka, Mare. Kumusta ngayon? Adamat lang nag-order ken ka. Adda, Mare, iso nga imayak tamangalaak iti beauty products anakong. Anya a beauty products ti alaam, Mare? At titilistaan, Mare. Ay nawaw, nagadun, Mare. Un nga rod, Mare. Kalugaran tayo ti Dadduma. Jay Dadduma, taga-kabangibang a barangay. Di sika, ti mangi-deliver iti babalay da, Mare. Jay Dadduma laang, Mare. Ti Dadduma, ipauit ko kanila kay Tasyo. Tulungan nakman nga rod amang karton, Mare. Sikan tumot ti makaam mo amang iripak. Un, Mare, awan parikot dita. 2 to 3 days remit, Mare. Kaya't asawan day ta, irimit mo ti puunan ti inalam a beauty products inton Sabado, Mare. Un, Mare, di ka madanagan. Irimit ko matlaang apaman a maalak ti bayad na. Agasam man da dya pinagkat ni kumarin bakit? Di dakil mo tayo di sales mo itang aldaw. Di na pa'y binayadan ti stocks nga inala na lakay. Ay nawaw, impautang mau. Won, siya kun ti agpuunan para kinkwana. Tawan kanumot pagpuunan na lakay. Irimit nan tulangan ti puunan nung makabayad dagiti customer na. Ne, ita bakit? Kumarik mat day jay lakay. Oray kumaray no kwarta ti saritaan. Awan lat amok. Ado dagiti nakautang dita, anarasaw tingiwat da no panagsisingiran. Oray to pa'y kabagyan no panagsisingiran. Agbaling ka da kasi iti imatang da. Ay nawaw, anya nga'y ka na ikarton nga inyawid mo, milan ni anak ka. Beauty products, nanang. Anom dagita? Ilako ka. Dahito'y tibagbaga ka na kayo aligal a pagkwartaan, nanang. Naimbag man, taada nagpuuna. Ni Mari Roda ti agpuunan para kanya. Agnayo naklaang itibasit tapno adaganan siya. No agbayad dagiti customer ko, irimit ko ti puunan ni Mari Roda. Ay ke mayak nga rod ano kasta. Saan amasapol amang irwar ka iti kwarta? Una, nanang. Saan ko aparikot ti puunan, tadamot ni Mari Roda. Ala, panawan kayo pa'y. Taipak ko dagiti order nga ipauit ko kanla kay Tasyo inton agsapa. Adaman ipauit ko, tata. Adat ipauit mo milanay. Ipauit ko man dagiti order da. Dahito laang? 5 nga order da ita. Asino timang sabat? Na isurat tinagan kan address dita.
Kitain nyo latang. Di talo, pakidagas ijay balay ti customer ko. Jay dua, sabtunda ijay paradaan. Ay nawaw, dak kabisado ti balay da. Na, isungarod nga insurat ko iti plastik tapno makita yung. Diyan mo mamula kita. Ay sinalbag, mano atawanan a driver kayo. Ngam ibagayo pa ilang, adiyo ammo. Anyan? Kas makita sa bali mo ngamin ti lugar da. Tapno awan pa rin ka, ibagamlagan nga orayin da kaya kalsada. Ay nagsimple na ba nang diyo pa'y maaramid mo? Ay nawaw. Ayun ganyan, saan anabayadan day tamaysa? Singirim to, taalaag to kan ka. Kita ta saan ko akwarta day ta? Amangan kunak numaraglag mo. Ay sinalitkit di. Makapa-stress ti agpaw iti dayjay alakay Tasyo. Apay ni Tasyo. May samot asaan amakaaw-awat nanang. Di nakit di ka no ammo no sa dino ti pangibatyan na. Naisurat lang arudan ti address iti plastic. Ay nawaw, ibagam ngamin kadagiti customer mo ta isurat ti mapanmang sabat iti order da. Nariga mo pima no ni Tasyo pay laang ti mangidanon iti balay da. Igid nga rod ti kalsada ti balay dagi jay nanang. Ay uray pay, rumbeng na laang amapanda sa batan iti kalsada. Nang raw na kat saan nga ammo di tao ti balay da. Pinagbalin mo piman a delivery rider di tao. Ay talaga kit di asadot de di alakay ang. Nag-driver pa'y lang mga road no kasta malagayam. Salit kit di. Tangiwat mo man, narasaw launay may. Hello Mare. Hello Mare, adda ka di pa'y sabon apang papu daw dita. Adda Mare. Rejuvenating set ngay Mare. Ado pa'y? Adda pa'y Mare. Umayak inton madamdama Mare. Adda man ang tinagorder kanya. Umay kalata Asino ti mawag bakit? Ni Mare Melanie. Mga halaman ni Tilakaw. Won lakay. Ay nawaw. Di ko nam kanya kat awan pa'y inrimit na king ka. Awan pa'y nga rud lakay. 2 to 3 days ti saritaan me. Ngam nalipatan nan samot tan. Ay, awan, malugi ka lukas na. Singirin pa yung umuna. Won lakay. Ipalawag mo kin ko na akasapulam, tipunam. Tap na damanan may gatang itilako yo. Maawatan namat siguro lakay. Kapilitan Saan mo't mabalin nga iso ti masurot, no kaano nga irimit na tipuunan. Kit kwarta mo day dyan. Agyaman kit di tas sikat agpupuunan para ken kwa na. Mairanrano ti kwartata. Adda akmanan Mari Roda. Agtugaw ka Mare. Kumusta ngay? Ada ka diti mairimit mo? Ay ikwa Mare. Imayak ta mga laak ko mamanan itilakom. Awan pa'y ti mairimit ko ita Mare. Ay nawaw. Apay ngay nga awan? Awan tawan pa'y matinagbayad. Saan amabalin ti kasta Mare? 2 to 3 days ti saritaan ta. Awan pa'y nga rod Mare. Pasensyakan Mare. Ngam sa anak nga agirilis iti produkto, aging gaadi mo mairimit ti puunan ko abinulod mo Mare. Ay una yan. Grabe ka mat. Kasano dagiti customer ko no kasta lang. Ta, basol ko pa ita. Ti kanyak laeng kat bayadam ti umuna nga inutang mo. Sakbay apautangan ka manen. Si kalangarudin ti nairanod iti kwartami. Kasta pay lang ti panagsasaom. Kagurak man ti dawa kasta. Ay, sinalbag kit di day aroda. Awan ba't ti daddo mga ibagam no di sinalbag, sinalit. Makapasurun nga rod nanang. Tiyan niya. Sayang dagiti order. Saan kon ama ipaw tadi meten mangted ti animal. Naa, animal kun kunamitten iti kumarem. Puno nanang. Animal kun gagaday di aroda. Pangaasi ba? Tepulam tangiwat mo no awan tinasaya at ngay bagam. Abay kumangkat pudno mati bagbaga. Saan anasaya at tikasta pa nagsasauma? Idisikat yak kasapulan, agin sisingpet ka kanubay. Itatasaan ka na pagustuhan, dakas tirumrumwar itingiwat mo. Adaman ipawit ko, Tata Tasyo? Ay una, sino timang sabat? Tisigod a buyer ko, Tata. Urayan na kano di paradaan? Aguray ka. Dati madlaw ko kin ka Naliday ka mat ita.
Masikuranak nga rod iti kumarik, tata. Ni Melanie ka day? Huwag. Saan ko lang nga intet ti kayat na, tapulos mo't nga awan ti inrimit na akwarta. Kastakit din ti ungat na kanya. Ay nawaw. Nangalaan na mo ti puskol ti rupa. Sa bagay. Madimod lang ti panagsasaura no kasakasarsarita na. Awan ti respeto na iti para na tao. Talaga ang narasaw tingiwat na tata. Ma-attitude kat isulang nga rodon ti mairanranod. Aguray ka. Sika ka di ti pangalalaan na iti beauty products nga ilaklako na. Wun, tata. Siyak ti nangiruruar iti puunan tapno saan amarigatan. Ngam di na amo ti mangirimit. Kanayon nga irason na asaan pa ang nagbayad dagiti customer na. Asan na nagbayad dagiti customer na kin? Adamot piman intedra bayad. Anya? Word! Siyak mo't lang ti pangipaw-pawitan da iti bayad. Isunga mo. Lang aramidam dito ba na si Karoda? Ay nawaw, umayak ag singir Ipilit mo magtikayat mo. Awan ko naklang arudan. Ay sinalbag talaga. Di ka makauawat mo. Ha? Anay ko. Abi nagkabil ka ngay. Narasaw tangiwat mo. Agbayad ka kititap numalpasan. Naibaga ni Tata Tasyo ang nagbayad dagiti customer mo. Ay may samat day ta Tasyo. Manakibiyang. Aglablabos ka na. Saan mat amabalin adi mo isubli ti puunan a binulod mo? Saan asyak ti pagpungpungtutam? Makauray ka! Saan ko atagi kwal day ta akwarta? Gaga! Sika ti gaga! Di mo man ipasa kanyak ti ugaling? Unay kan? Bastos launay tangiwat mo si Camila nay. Asino ti saan amauman o kasta lang nanang? Sika ti ada atraso na. Sika kumati makisarita anasaya at Kano pagtutulungan ka kon? Agraman day di anak kay Tasyo, pabida mo. Kaya mun siya matadae taktangiwat mo. Ninanang mo. Bakbak kitang kakastapay lang ti kapanunutam. Nagalas man milanay. Nagalas latta no nagalas. Anya kumaita. Ay, pakawan na bapaw. Talaga natangsit day ta Melanie. Apay ka di ba kay? Nagalas ti pa nagsasauna. Na-attitude launay. Nalipatan nan samot ang nairanod iti kwartata. Anya? Nalabos day ta babae. Isu ti ada atraso na nga magintuturad. Idi isu ti agkasapulan iti tulong. Hapaw, nakasingsingpad. Ita nga agsingirak. Awanan, siyak pa'y kitdit agbalin adakas. Kung naktubay ka bakit? Oray gayam mo no panagsisingirin. No kwarta ti pagsasaritaan. Rumwar ti kinasairo da. Ipus ko man kitdi iti Facebook. Marmarwam day ta babae. Kita kat oray iti chat. Nagado ti dakas asauna. Laglag, sinalit, sinalbag, gaga, kinumplito na lakay. Talaga gayam asyak ti kalabanan day di aroda. Apay manag. Ha? Inpus nakit din ti animal iti Facebook. Nauma siguro king ka Ayan ti wallet ko, tabayadak ti puunan ngay bagbagana. Ada magayam kwartam. Ewan na, saan nga umanay ta kwarta apang ibabainan na kanya? Kita ang ti kapsyon na nanang, No asino tinairanod, isupay tinarasaw tiniwat na. Kunanakit din iti post na. Apay, paglibakam. Pudno mo piman ana iranod ka iti kwarta na. Isu adi ka man agin didi ammo dita. Bayad dagiti lakom. Saan nga umanay data apang ibabay ng kanya? Asino ti saan ang maasar kat madititabas ta dilam? Kabaulam matlagayam ti agbayad. No apeng inuray mo pailangan na punwanak. No nakisarita ka kumaan na saya at kanyak, di mayat kuma. Ngam saan mo, tabastos ka mat nga agsasao. Di mo namnamaan nga agreselak pa itilakom. Ay wana, may mayat pa'y. Tapno saan nga isupay apaka-estresak. Ipadas mo mat ti agpuunan tapno ammom tirigat na. Sika lang arudan ti nairanod, sika pay laang ti adaganas ng agkasta-kasta. Ay, sayang dagiti orders nanang. Anya nga ro ti maaramidam, inapam tumit ti tao amang tultulong keng ka. Anya nga ita. Kasano nga rudan dayta?
Ipadas mo ti agpuunan, tapno ammom ti rigat na. Pangala ako maiti kwarta ngay. Makitam, narigat ti mangirwar iti puunan. Sigurado asaan da kan apautangan ni Ruda, kalpasan ti inaramid mo. Pagadalam day ta napasamak anak kaw. Inton sumaranaw, di ka agdarasudaws. No adati di mo nagustuhan, agpanunot ka pa, sakbay nga agsao ka. Kang runaan iti amen, respetuam ti tao amang tultulong kin ka. Ay nawaw! No tinulungan da ka ti padam a tao, di ka agbalin nga abusado. No anya ti saritaan nyo, agtungpal ka kuma, iti kasta kat maayatan da at tumulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangtadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Balot! Balot! Balot yun dita, gagayan! Napudot pa'y! Ay nawaw, nakalalaaw ka man ng sika sa amin. Awan lat ibagam no di balot, balot, balot la ka na yun. Apay ka di hula. At ka di parikaw? Inaldaw laangan nga aglaklako ka dito'y waiting shade. Gaputay sulaang matyam mo katrabahaw. Taglako iti balot ken chicharon. Sa bagay, asino kumangamin ti mayat ang mangawat iti kasken ka? Ha? Sigurado ang marigatan kang agtrabaho. Ngamen, saan mo't nga agbatog dagiti sakan? Ay, husto ka. Pudno asan nga agbatog dagiti sakak, tapilayak kit nga raw. No pa'y kasta? At dalagta mo ti trabaho, kabailak nga ramidan. Kas iti aglako iti balot kang chicharon? Trabaho da ita dagiti tattao akaskin ka, ano choice? Talaga ang matititamas ti dila na ijay ngayula. Bayan yun, tata? Kas jay siguro mati kinatao na. Kulam lang na sino mo takapipintasan magsasaw. Napintas mo't piman, tata. Oh, kas jay ay natin napintas. Dakas ti rumrumwar iti iwat na. Kung kaya, sa dino ti pagtrabahuan ni Labli ita, tata. Agtrabaho iti laundry shop ni Manang na. Iso man lagaya maman-mano makitak. Busy magaya man iti trabaho na. Busy? Ituloy mo lang tati agarong kinkwana. Ikanak man kititi sa nga pulo a piraso a balot na kong. Ha? Agyaman aklaw na tata. Naksayan man ang tilangok. Ay wala. Sukinakmat sipod pa ini. Mala, ituloy mo lang tati panaglakom iti balot. Di ka maupa, hindi magbagati sa bali at tao. Bagbagam tanak mo kabagis. Ay nawaw, apay kaday kabagais. Maraguyaw na itangayula. Na, asino man ang tinuyaw na? Ni Sami apilay. Anya? Agraman ti panaglako ni Sami ti balot. Kan chicharon, uyawan na bay. Trabaho ka no day jay dagiti, no choice. Ay naapaw, talaga mo't na diya babae. Sakit ti ulo akanayon ti ipapaay na. Ano sa mabagbagan ka bagis? Ay wag, talaga pagsasawak tumanan da diya babae inton agaway. Anya jay indanon da kanyak si Kayula? Ay nawaw, anya manan tindanon da kada kayo, nanang? Inoy uyaw mo kanumat ti kalugaran tayo apilay. Ha? Ni Sami? Ayuday ka na nakaw. No awan tinasaya at nga ibagam iti padam a tao. Aguli magkalatan.
Anya ti pagsakitan tinakam ni Sami, kat pudno mat timbagak nanang. Pudno mat asaan nga agbatog dagiti saka na. Gaputad da diferensya na, kasta ti ibagam. Di ka mabutang iti kunada akarma. Ninanang mat. Kada kayo adwa, sikan samot ti adda diferensya na. Kasano kuma? Kat kompleto mat ti bagik. Ada dua asakak, dua nga imak, ada dua alapayag ko, ada dua amatak. Kompleto nanang. Kompleto ka nga agpaysa, ngamnay. Daytan samot utak mo ti ayan ti diferensya manakaw. Nalaing kalaunay nga aguyaw. Kumusta kan? Lovely ka anakan. Nasaya at matlat na, Uncle Benito. Adaman kaya't ko alamagan ka. Anya dayta, Uncle? Agdatatong ka di pala yung deja sa amin ka. Wan, Uncle, apay ka day. Nabayagan ka agdatatong deja ka, saan ka di? Wan, Uncle. Oh, papagarotan rin mo pala ang klunan. Ni Uncle mo. Uray no saan nga agbatog, dagiti saka na, kitadamot itsura na kanakan. Nagagat pa yung aglako iti balok, kinsicharon, di tawiting sed. Dumteng tulat ta ka di, Uncle. Lukas ta, adanam naman ni Sami ka. Kas na ko nayo, nagagut kan adamot itsura ni Sami. Awan ka po na, tapno diyak magustuhan jay tao. Ay nawaw, mapaanak pa man, iti ayan ni Sami. Idaanon ko kinikwa na tinapinta sa damag. Pudno ka di, tinadamag ko maipapan kada Sami kan labli, nanang. Ay nawaw, anya manunday ta nadamag mau si Kayula. Adda ka no relasyon da. Ay diyak ka mo, ti may papan iti day ta abanag. Noan niya nga ta, tinakita na iti dahi alalaki. Ada ti diferensya ni Sami. Ngamnay, inaklon lata mo ni Lovely. Anya kumati issue dita, kat agpadadamot a single. No siyak lang, saan ako na makiasawa? No dahi jay mo lang ang asami ti maasawa. At least kini Sami, nagagat, nadiskarte. Guwapo, kun awan bisyo na. Una, ngam incomplete nga ruday jay alalaki. Saan nga agbatog dagiti saka na ako nakmat? Asino mat ti mayat ang makiasawa iti incomplete akas kinkwa na ngay. Oray mat tinubyom, incomplete mag. Kasano kumaan na ibagayo nga incomplete ni Rambo? Kat kompleto mat ti bagina. Saan akas kinisame nga ada mapukpukaw? Kompleto nga agpaiso ti bagi ni Rambaw. Ngam awan mat nga ro trabaho na. Kasano ang naibagam a kompleto day jay alaman. Ninanang mat. Dayjay paylaang mat tinakita na. Anya tiin pakpakan mo iti dayjay alable si ka Sami. Ay nawaw, anit kaya't mo sa wanyula. Damag ko kat adda ka nung relasyon niyo. Ha? Uwan, nubiyak ni Lovely. Api ka day? Kaasimat ni Lovely kang ka? Kabalang mo tabiyagan ni Lovely Diyak amo kang ka? Siguro, ada ti impakan mo apampaamo kinkwanan niya. Itikas di akin na pintas ni Lovely. Magustuhan na tikas kin ka, asaan nga agbatog dagiti saka na. Grabe ka, may. Katpud no, may salaang ti sakam. Kasano pa yan ni Lovely no kastalaan? Anya tinaknakan mo si ka, Lovely? Anya ti kayat masawan nyo lang? Nobyong magaya man ni Mr. Incomplete. Mr. Incomplete? Ni Sami apilay Mas daawak launay, taada kurang na dayjay. Kurang tisaka na ngam inayat mo latamay. Anya? Mas daawak no anya tinagustuhan kang kwana. Uray kas jay ni Sami, nasaya at magpiman a tao. No para kanya, kat complete package ni Sami. Kasano kumaan na ibagam a complete package? Kat saan nga ron nga agbatog dagiti saka na? Diwanan. Si kanti complete package ti nobyo na. Complete package lang ang nobisyo ti saritaan. Ngam no trabaho, ay tsakam mo. Anya? Talaga nga aglablabos dayjay ayula, Uncle. Papay ni Yula ka nakan. Ipilit na nga rod nga incomplete ka no ni Sami a nobyo. Ay, no sa anak la nakapagtapal itay, dinanog kunting niwat dayjay a babae. Ni Rambo, tinubyo na day jay, san ka di? Unang kan? Ito rin ni Rambo matanubyo na.
May samot lang na dyan nga incomplete. Tawan ti trabaho na. May tabiso na mo't tinangko na. Uncle. No siyak ti siga. Di ka madismaya. Iti bagbaga ti sa bali at tao. Lovely ka anakan. Amok ano ni Sami ti pakyasawam. Napintas to ti masakbayam. Gamin. Oray no kanayon da nga ibaga asaan nga agbatog dagiti saka na. Kat nagagatbag ti man nga agtrabaho. Talpasan ti duwa tao Nagkalay sa tamot lang. Lablay ba kayo? Wen nga rin Sami. Kasla ka ano lang ang idinagdaton ka kanya. Anya nga iti plano mita. Agtrabaho ka di ba iti laundry shop ni manang mo? Saanan? Tulungan ka lang nga aglako iti balot kan chicharon. Mano sa mata kan okay lang katikin ka? Una, nadalos mo't day ta ang trabaho. Talaga nagasatakin ka lablay. Ngayon, saan ka kasi tinadoma nita napili ti trabaho? Tinapatag ka niya kat legal at trabaho lakay. Narigat mo't ano awan lang aruden kwartam, aginarte ka pa'y lang. Agbisin ti pamilya ano kasta ti kapanunutan. Sa dino ti ayan ni Rambo, nanang? Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam. Amangan ko na, no nakita yo, no sa dino ti nagturungan na. Uno saan, amangan no nagpakada-kada kayo. Ay diyak mo si Kantupay nga asawa na, saan nga agpakada? Siyak tulaki dahin, akatugangan na laan. Talaga amang ipaburak iti dara dayta Rambo? Ay basol mo ta isumot ti kinayat mo. Ipanakkel mo iday ta kumplitaw. Saan akas kin ni Samay nga adda diferensya na. Ngumanya nga ita, kasta ti kumpleto nga ibagbagam. Awan trabaho na, papakpakan laeng ken ka. Siyak nga rodan ti makitsenda sa amin lakay. Oo na, siyak pa lang ti mga awir iti anak ta. Mano atray ti gatangak abanot. Kasi ti sigod agat gatangan ta. Awanin ti daddo mga ipagatang mo. Awanin bakit? Dahil talaan. Ala, agrubwatak nga rodan, tapno nasapsapan to mat ti panagawid ko. Awan bakit? Alauna ko mga adda ka dito'y balay. Tama iloto pa iti balot ama ilakaw. Agawa aklat ng tagpalingke. Tapno makaawid ak adagos lakay. Isupay mo't ati mapaglakwam itang aldaw. Sika maggayam ti lumabas, lablay. Sa dino ti papanam. Si kamat gayam yola. Mapanak makitsinda. Ay, naimbag pa'y ni lablay. Blooming latta. Uray adda anak na. Saan akas kada tao? Ay nawaw. Apay akas tati panagkitam kanya. Adda kadirugit iti rupat. Ah? Ay kwa? Awan mo kay day? Siga ngay. Di ka kadi makitsinda ita. Saan pa? Awan mo inter ni Rambo apagpalingkay. Ayun, adda ni Rambo iti ayan ti kaaruba mi agayim na. Nukasta? Ijay gayam tinagturungan na. Nakitak mat ijay itay. Madama ti siyakda nga agkukumpare. Anya? Umapalaklaunay kinilabli nanang. Apay nilablay. Blooming aging gaita. Adanak na ang blooming latta. Ay wala, tanalaing mo't piman nga agpilay. Ninanang mo. Katkatawa am iday, takunam nga incomplete ni Samay. Ngam kita am tibiyag day ita. Adayaw anapimpintas tibiyag ni Lablay ngam sika. Kutyon ti pagturturugan na. Katsika, ano sampay laang tinadait asakaw. Ay, no amukla ang akas ti pagbanagak. Awanan ata na ilawan kamutan. Nalaing kapay ngamen nga aguyaw ite. Di mo ipangpangag ti maibagbagakan ka. Kita umday ta mapaspasamak itibiyag mo ita. Please forgive me. I know I love you. Ay, talaga rawan sir-serving na asawa. Ada kamit kaya ba yun? Bakit? Talaga siya ti pagpungpung tutum Ay, nawaw. Napuro pati ulo mo.
Awan pa'y mati ko nam amang tud kay ti kwarta. Tapno ada maigatang iti masapsapol tayo. Pangala ako mga ngay ititid ko kayong kakitawan nga kwarta kaya. Nay. Kaya't munsa mo ti matagbat. Ay, relax ka lang. Bakit? Pangasa ba kayo ibabambis ka bunang at noda ti palikot. Ay, tumalaya ko. Diyak pa kaya ti batay talayan. Di ko nam siguro kat di kakabala nakamatag. Dahito lang ang tinabati abalot lakay. Kurang dita ba kayo? Pang may saal daw lang dita. Inalakmat kit di ti cellphone number da. Agpa-deliver tanton ang. Agsardang ka kunak nay. Ha? Oo! Diyak may kaya ti matagbat No kasta nga raw, agsinat alangan. Ay, Yak sus. kasapulan ti lalaki akas kung ka. Di ka pakpakita kanya. Tama nga nung matagbat ka talaga. Sina. Asiro ti bot-bot ngayon. Saan lang asya ka ti babae dito lubaw? Ay nawang. Dayula ken rambo mat nga gasawa dagi jay lakay. Pwede dyan? Kasla bunang pa iti ikam kamat niyula ka nila kayo na. Bunang nga agpaiso. Ni rambo mangamin. Di na panunutin ti masakbayan ti pamilya na. Kaasi ni Yola. Diyak amo numaasyanak wen numaragsakan lakay. Ay nawa. Apay ang kastamot bakit? Kano nalabas ti pananguy-uyaw na kadata iti. Ipanpanakil na pa'y idi ani rambo kat kompleto. Saan akasken ka nga incomplete? Ay na. Napalabas ang day bakit? Nakaamiris mo siguro na Yola. Nauma ako nanan. Day, anya ti sang-sangitam dita. Talaga sina akong dayarambo nanang. Anya nga raw kat isumot ti kinayat mo. Ano sama anak ko? Naibusan ti anus ko. Ang mga nagsubli dito yung balay kat yak makapagtapal. Ang mga matagbat ko kay day. Ay na anak ko, nakababa inti kastangar aramitin niya. Basol na ananan. Di nakita da kayo da sami kan lablay. Kat no di manon kami di balay da itay nanang. Ay awanan, katawaan da kayo dagiti tattao. Kita ti tao nga inuy-uyaw mo ide. Ti tao akanayon mo abagaan iti incomplete. Kat isaw tinaragsak ti pamilya na ita. Pudno nga incomplete ni Samay. Ngamnay, kita responsable nga asawa. Saan akaskin ni Rambaw at ibisyo kan kinasadot na ti pangruna na. Ay, nawaw! No addaman pagkurkurangan wenno pagkamkamalyan ti padam a tao, di mo ragbang akatawaan wenno uyawan. Ngamin, di mo ammo ti mapasamak kadagiti sumaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, adda motor ana iparada iti paraangan da Mari Paula Day, si gayang day ta susay, at ka di masapul baw. Ha? Ay kwa tata Mariaw. Kit-kita akla ang ti motor ang nakaparada iti paraangan niyaw. Motor yu ka day, tata? Motor ni Kumaring Paula day ta. No kasta, gimatang gaya man ni Mari Paula iti motor na. Well, pag-service na ka no, kapno sana barigatan nga commute no at dati trabaho na. Ay kamayat ano kasta? Brand new ka diti motor, wano second hand. Brand new na ita, nalakalaang. Parang magnagama. Mabalinmat nga iti likod ti balay da ti pangiparadaan da. Nuhapay adito'y pa'y sangwanan pa'y lang mat tinapili da. Anyan ko naman susay. Ay, kwa, ti kunak, napintas ti kulay ti motor ang napili ni Paula, tata. Umala, agpatuloy ako, tata.
Nakita ka kinasarita na ka ni Mari Susi itay, tatang. Anya ti imbaga na kan ka? Ti may papan iti motor mo, anak ko. Apay ka no ti motor ko, tatang. Sinalunso na lang, no brand new, no second hand. Ay, kunaklakit din no adda na patag nga imbaga na. Awan ba, anak ko? Tilang motor mo, tinagsaritaan me. Anak, tugaw kay nga rudan, tamang idasarak iti kanan tayo, tatang. Naluto ti sida? Itay pa'y ang tatang. Inuray kayo laang, tanakabaybayag kayo, mat nga agsagad di ta paraangan. Manganta nga ro na. Tapno di ka malataw iti trabaho. Nakitam ka di ti motor ana iparada iti sangwanan ti balay da Mari Paula lakay. Wan, asino ti makinggo ko iti dadya mo to? Motor ka no ni Mari Paula. No saan nakagamali? Nalakalaan, di kasya mo to. Husto ka lakay. Nalakalaang kanumat ko na ni Tata Mariaw. Nalakalaan, nga masapol nga iparada ta iti sangwanan ti balay da. Ay nawaw. Day tangarod kat lakay. Kaya't da siguro amamuan ti intero a barangay agimatang da iti motor da. Naglawa mo tilikod ti balay da. Ay, piman mo dagita tattao. Ore na lakat ti motor, ipalastog dalata. Anyan? Anya nga tano, agkita tamat iti iparada ta iti paraangan talakay. Ayun na niya. Pangalaan ta ngay. Nagado ti ipapaabang da alugan dita. Agkita talakay. Piliyom tay aglanglang anangina tapno adamot ararti ti paraangan ta. Sige. Siya akong ti mangipamuspusan ba kayo? Dalusan mo rod ti paraangan tapno adda pangiparadaan ta. Hello, ma'am. May tulodyo ka titilugan dito'y balay ita? Uwan, sir. Inton madamdama. Okay nga rod, ma'am. Urayan may. Uwan, gayam. Isend mo ti eksakto nga address yo kan landmark tapno sa anak amarigatan amang sapul iti balayo. Mangisindak langan iti picture, ma'am. Nasaysaya at pay. Awagan kan tumanan no adda akon dita. Okay, ma'am. Paumay ka din, lakay? Saan pa nagrubot bakit? Umawag ka no. Ay na, excited aklaw na yan, lakay. Mapadasan tamat langan ti maadda ni ti ararte di ta paraangan ta. Pirma ang payman daytoy, sir. Anya dito, ma'am? Kasuratan para iti abangan niyo alugan. Ay nawa. Kasapulan ka di pa dito, ma'am. Saan ka di ang mapagtalkan ti rupa may agasawa? Uwan nga rod apay masapul pay laang ti kakasta ay, ma'am. Kontrata daytoy, sir, ma'am. Talaga akasapulan. Nang runa katlugan ti inabangan niyo. Ito yan. Perma, tapno malpasan. Agyaman aklaunay, sir, ma'am. Dito. Nakapirma ako. 2 alawas lang Kalpasan ti 2 alawas, masapul ang maisubli ti lugan kanya. Uwan ka di kay madanagan, madam. Ato'y ti susi. Anadan nyo ti lugan tapno saan ang magasgasan. Da kayo matla ang ti agbayad no magasgasan dayta. Nangyagak iti prutas kan natang susi anak ka. Mala, idisuyo pay laang di tananang. Nakitak ti lugan ana iparada iti sangwanan ti balayaw. Asinaw ti akin lugan iti dayta. Ay na, di yu pakibibiyangan da di alugan, nanang. Ay nawaw. Nangalaan nyo mat itikas di alugan. Apo, awanan ti adu asaludsod. Agkapi kay kitday. Anya? Un gayam, di yu liplipatan nga laan to'y dilatakan pansit. Isupa yung abas tuyaw. Adupay ti dilata ije balay. Alaan nyo latadaytan. Para kanu kada kayo dayta ko na ni Arman. Sige, alaag nga raw tapno awan maibagbaga na. Naimbag abigat mo, Mari Paula. Kastamad kan ka, Mari Susi. Lugan nyo tapon punasa, Mare. Ay, huwan Maray. Punasak man, tanay. Katap-tapok mo't ngaminan. Ay nawaw, inal daw samot apunasam day talugan. Kasapulan, Maray. Narigat mat numabaybayan. Ang mga numaperdipay. Ay wana, sapay madlaw ang inginaan day talugan. Uwan nga rod, Maray. Manungay ti kas talugan, Mare. Ay kwa, Maray. Nanginamot Naimbag man ta nabaalan nyo ti gimatang iti kas talugan.
No siya, motor laang ti kabailak agatangan. Kasta talaga no nagagat ka, Mare. Magatang mo no anyaman ti kayat mo. Agpaiso day tamare. Sige, agpatuloy akon. At dalamapan ko gatangan dita store. Ituloy tanto ti agistorya inton madamdaman. Sige lang, Mare. Agan-anat ka. Tatang, nakitam ti lugan da Marisusi. Suka di naiparada, iti paraangan da. Wan, nagpintas tatang. Ninginaan ka no day kat ko na ni Marisusi. Ang amuda tagmanayaw. Siguro gimatang damat timan. Bilibak man kadagi jay nga agasawan. Apay mo, tanay bagam tigas tanak ko. Wen taga sa manday jay. Nabailan da ti gimatang itikas jay alugan da. Sana all. Kada tayo nga agkakalugaran, isuda na ang samad ti adakas jay alugan na. Ay nawaw. No para kanya, di mo mat kasapulan tigas jay alugan anak ko. Una, ngam arapaap ko mati maadaan itilugan na kasjay, tatang. Ay ka dumteng tulat ta. Agurnong kabay, tanarigat ti mailumlom iti utang. Mano atawan pa nga tatang. Ulay tate sa ta sigurado. No itang awan pa iti dakila kwartayo. Ano san tayo pa? Ano anya tanta? Umayak man, susi anak kaw. Naimbag abigat yun, nanang. Anya ti masapul yaw. Adda ni Arman, Adamot, nanang. Apay ka day. mabalin apag service talugan yaw. Ha? Sa dino ti papanan yaw, nanang. Ijay sintraw. Adda ko man napatag nga ilakad kaw, ngam naladawak mutan iti biyahe. Ay nawaw. Ti kayat yu asawan, agpaitulod kayo iti asawa. Wan ko maanak kaw, tapno nabibiit ang makadano nak. Kan tapno mausar mo't laeng at talugan yaw. Tapno saan laeng nga ar-arte dita paraangan yaw. Ay, kwa. Kasaritak pa'y nga umuna ni Arman, no anya ti maibagana, nanang. Ay wun man anak kaw. Sapay lakuma, tauman nugaw. Anya nga iti ibagak ka ni nanang, lakay. Siga man bakit? Agrasong kalatan Sapay na ibagak nga adda ka dito'y balay. Ay nawa, day tahid day. Diyak mo tagmaniho bakit? May isa, inabangan talaan di talugan. Tapos dati mai-display dita paraangan. Titulagan tayo kada Maria. Kat maiparada lang iti dua alawas iti paraangan ta. Saan ang maibiyahe? Taawan kit nga rod lisensyak. Ay, tulungan nak nga rod ang agpanunot iti ibagak ka ni nanang. Ibagam laangan nga datilakad ko itong matamdama. Rasmut day jay. O sige, ibagak nga anusan nalatan ti ag-tricycle. Wen, ang mga no ipilit na pag-service na italugan. Kat maduktalan dati sikreto ta bakit? Narigatan. Anya timbaga ni Arman anak kaw. Ay kwa, pasensya kayo nanang. Saan da kayo ang maitulod ni Arman iti papanan niyo? Ay nawaw, apay ngay. Ay, ada na patag-alakad na inton madamdama, nanang. Kasta ka day, ay sayang mag. Anusan nyo laangan ati ag-tricycle? Ay katwanan awan mo't pagpilyak. Ada pag-play tiyaw? Adda pa'y mo't kit day. Malangarod. Anusan nyo pa'y laang ti aguray iti tricycle di tarwar? Pasensya kayon, ananang. Inton maminsan tulangan nga itulod da kayo. Hello, Ma'am Rhea. Ipalagip ko laang analpasin ti dua alawas ang nagtulagan tayo. Ala akong tilugan ko. Kan bayadan yung matan ti balance yu iti abang. Anya nga oras nga umayo alaan, ma'am? Inton bigat iti agsapa. Isagana yung ti bayad Ni Madam Maria ka din ita. Wun lakay. Magtiman ta cellphone. Takasaritak man. Hello, Ma'am Maria. Nalpasan ti dua alawas. Ala akong tilugan ko. Ma'am, mabalinti agpa-extend? Anyat kayat mo asawan, Arman? Ipa-extend mi kumapay, iti oray makalawas lang. Ay nawaw. Sapay adati naka-schedule. Kasarita yu pa'y lang ida, ma'am. No umanugot kayo iti kayat may. Times to, ti itod mi abayad. Si kamad gayam ti lumabas, Marisusi. Sa dino ti papanam. Ay, kwa maray. Adala mapan ko gatangan ni Jay Sintro.
Magmagna ka, mare. Ha? Apay ngay adi yung amin usaran tilugan niyo. Ay kwa, saanan mare? Awan mo't ngamin nila kay ko. Awan ti agmaneho. Diyak pa'y nakita nga inusaryo talugan niyo, mare. Sayang mo't. Ha? Ay kwa, mausar to ka day mare. Kasla maiparparada laang matita paraangan niyo. Ay nawaw, saan mo't mare? Si kakit di mo't. Kaya't kumot lang ti magmag nga agpasentro tapno ma-exercise mo't lang da tao. Sungbatam dita bakit? Sikan alakay. Ay nawa, itay pa nga awag dita, babae. Sikat ti makisarita, tada kayo mo't lang ti nagtulag. Kasano nagsingil? Mano ti bayadam aya? Kita no mano ti nakasurat dita sang wanam. Ay nawaw, apay at times 2 mo't tanday toy. Tay so ti incorrect ba kahit iti nagpa-extend ta? Ay nawaw, kasano nga rudan ang makabayad tangay? Day tangarod bakit? Sapay medyo dakkel magaya man. No apay mo't ngamin nga imbagam at times 2 ti bayadan ta. I-off mo pa lang dito sa cellphone bakit? Tapos saan nga awag. Nag-text kang tulalang yung kuhanan at dan pagbayad ta. Ay nawaw, ni Madam Rhea samot ti agtuk-tuk-tuk lakay. Anya taramidan tarangay bakit? Di namot ngamin imbagbaga nga umay gayam ita. Susi! Arman! Di urayan ang maumaak ka na kayo adwa. Narigat kayo mo't akasang sarita. Bakit makaunay tayo? Agbilak iti talo. Nako. Nudidak pa'y lasangwan. Agayabak iti pulis, ta ipapulis kayo at talaga. Ay, da kayo mo't gaya, Ma'am Rhea. Kunak tumat. At da kayo diti unag. Isubliyo ti susi tilugan ko. Kan bayadan nyo dagiti rumbang abayadan nyo. Itamat laan. Madam, kurang pa yung aming ti kwartami ita. Saan ang mabalintikas na kanya? At dati kontrata pinirmaan nyo. Isu arumbang laang nga agtungpal kayo. No, okay lang kada kayo. Urayan nak, madam. Agdis kitarak labiig iti bayad mi kada kayo. Agawaam, tadyak kaya ti aguray iti nabayag. Siyak pay laang ti stressin nyo man. Anya di mang mangag ko, tatang. Kasla aga-apa damot di tabalay da Marisusi. Agramag kami ti babae di tabalay da. Ay nawaw, asino a babae, tatang? Kabit ni Arman? Saan? No, husto tinangan ko. Ti babae, ngakin ko itilugan ang nakaparada iti paraangan da. Lugan da kanumot day jay, tatang. Tinangag ko itay kat inabangan dalaan. Iso akas taon na iti umit ti babae. Di damo ilang bayadag. Anya? Anya ti umay mo ibaga, susay. Ay, kuha nanang. Adda ka di pa extra akwartayaw. Ay nawaw, pangala ako mangay iti kwartak. Inggatang kun iti bagas ti kakaiso na akwarta. Alamat tan nanang. An-anom ti kwarta aya. Ibayad mi iti abang nanang. Abang? Abang tilugan. Nukasta. Saan nyo gayam alugan day jay? Ay, kuha. Saan nanang? Inabangan mi laeng tapno adda kumamat ar-arte ti paraangan me. Ay nawaw, anya klase ti kapanunutan day ta. Agsaysayang kayo laeng iti kwarta tapno adda maipasikat yaw. Ay, mare. Amangan no adda pa extra akwartam dita. An-anom ti kwarta, Marisusi? Ay, kuha. Agsingsingir nga minan ti akin kukwa itilugan nga inabangan mi, mare. Ti kayat nakot itad mi ti buo nga abang. Ay nawaw, kunak man nulugan nyo day jay, mare. Ay, kuha. Saan, mare? Nagulbud kami laang. Anya? Gaputa kayat mi nga adar-arti ti paraangan me. Nagabang kami itilugan. Ay una yun ti kasta, mare. Adda ka di maipabulod mo, mare. Mano ti ka sa pulam aya. Ay, kwa. Dahito ti listaan ti saan mi pa anabayadan, mare. Ay nawaw, medyo dakil mo't gayam. Magatang na ti mano akaban abagas. Ay, maasyan ka kumaakada kami, mare. No saan kami ang makabayad ita, ipapulis da kami kanaw. Ay na, mare, ibirbirok yung amin ti pakaisagmakan nyo. No apay ngamin anagabang kayo pa'y laang. Mana, urayan naklabi, tala ti kwarta bulbuludam. Ngam na bayadan nyo adagos, ha?
Unayin ti kastoy, Arman. Unger, bakit? Nautangan ta kida di na oras. Si kantumot namin. Ah, Nagkari ka pa lang at times 2 ti bayadan ta. Anya ngay nga ron ita. Nakautang takit di na oras ka ni Mari Paula. anusan ta? Abayadan, bakit? Agbanbanog tala nga agbayad iti kwarta di tamat na usar lakay. Ay, di kay agpin na tudun dita. Nanang, Itay pa'y amang mangag ko ti saritaan niyaw. Umayak lang kumamang itulog itinatang. Nanang, pasensya kayo. Basol yu adwa dayta. Da kayo tinagdesisyon. Iso adi kay agpin na tudon. Makipurdiya kayo kitday. Tapno mabayadan yu ti utang niyaw kini Paula. Pag tinulungan nyo adwa, anya ngay nga raw kalukwan nyo matdayta adwa. makapabannog ti makipurdi ang agbunag iti bato, nanang. Ay naanak ko, pagadalan nyo dayta napasamak. Inton sumarunaw, saan ngamin at ikinapasikat yo ti pakpakat yaw. Dayta a kinapasikat yaw, tinakaisagmakan yaw kunak tumal. Ay, nawaw! Agagat ka tapno mapasaya at tibiyag mo. Saan kat at ikinapasikat mo ti ipang pangrunam. Tamang ano day tantupay, di pa kay sagmakan kan pa kay babainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda ka di aramidam inton Sabado, Mari Mayra? Jack pa'y sigurado, Maray. Apay kuma. Imbitaan ka kumaamaki prayer meeting, Maray. Sa din no, Maray. Amang ano ijay ili manan. Ay saan, Maray? Di ka mabannog amagmagnata di tabalay milaang. Sige, agtiksak tulatahang kano kasano, Maray. Ay nawaw, siguradong amakaumay ka, Maray. Sigurado nga ado ti maadal mo no kwa. Well, Maray. Barang mawaya anak, tapno makaumayak. Namnamaak day ta, Maray. No saan ka nga umay, ay talaga adakas ka kanya. Si kakit dimot, Maray. Kumusta dagiti sabang nga impaluom niyo, tatang? Naluom ka di mo lang. Jakpay kinita, anak ka. Ay nawaw ni tatang mat. Saan ka di nga imbagak kada kayo akitain niyo? Inton bigatan ti prayer meeting, tatang. Isu kumapay ti saba ang maipamerienda kadagiti umay maki-prayer meeting. Mala, di ka madanagan. Kita kinton madamdama. Di ka kadiaga pura. Apay amadamdamapay lang. Mabalinmat nga ita. Inton madamdama malipatan yun tumanang. Malawo lang. Di ka nagungat. Kita matlaang. Kasta tatang. Di yu urayan ang makaungat pay laang datao. Ano na kay Bernard? Anta ka din ni Sally, tata? At tayo dyaw nag. Madama ti prayer meeting da. Kasta ka di, tata? Umay ko kumay deliver ti parcel na. Di namat nga minsong batan ti awag ko. Mano ta parcel na aya? 2,556, tata. Ay nawaw. Nagnginamot gayam. Awan ti pang back up kaw. Dua parcel namin dito, tata. Panawan ka pa'y nga ron Tani Sally ti ipaon kaw. Dakayo lang nga adwa tagsarita baraw. Alaman nga ron, tata. Agyaman akla unay. Apay ka di aya tatang. Amuyo ang madama ti prayer meeting. Nung payapay kayo matapayapay. At tangarod parcel mo. Agor uray ni Bernard di jay. Awan mo't ngamin ti kwarta. Tanasurok at 2,000 mo ti parcel mo. Makapasurun mo't day ta delivery rider. Di mo't makauray. Una yan. Imawag kanugan ka. Di mo mo't sungsungbatan. Ay nawaw kasano kumaamasong batak day ta nga awag. Kat madama mo nga ro ti prayer meeting tatang. Si kakit di mo't anak ko.
Siyempre, trabaho na piman na ita. Kung sikamot tinagurda, aramidin na lang, di trabaho da. Iso adi kag pa-importante, di taksali. Na, doorbell pa'y mat a doorbell. Ay, makapasun. Rumar ka nga minan nagadupay lang nga ibagbagam dita. Kit itay pa'y nga agur-uray dya tao. Naimbagngal daw yung ma'am. Hey, makapaasar ka mat si ka, Bernard. Ay na ma'am, apay ka di ma'am. Imay ko lang mati-deliver ti parcel ma'am. Di ka makaururay mat. Madama ti prayer meeting mi. Kat doorbell ka na, doorbell. Kasalabasol ko pa ita Aramidag lang mati trabaho kas delivery rider madam. When angam inton sumaruno, makauray ka mat. Di kay ko magpa-importante madam. Kas makita yung may. Ato pa, hindi nasking i-deliver ka. Saan lang ati order yun, i-deliver ka, itang aldaw. Bastos ka! Kaya't mo, i-report ka iti boss mo, ha? Itudyokin di, ti bahay ti parcel yaw. Ito nang malpason ti saritaan. Siyak lang arudan ti pinaguray yaw, iti nabayag. Siyak lang arudan ti nataktak iti kinabayag yaw. Da kayo pa ilang tadagaras ng agungat ita. Ay, nawaw. Ay, makitam ka talaga. I-report ka iti boss mo, tapno agnakam ka. Kunamlan asino ka mat ngagsasaw. Sino mat di doorbell a doorbell itay madama ti prayer meeting, Marisali? Ay, ni Bernard akalugaran tayo, mare. Iso tinang i-deliver iti parcel ko. Kunaklakit din no asino? Delivery rider mat gayam. Makapasuron nga rod, mare. Di mat makaururay. Ang mga no di na among ada ti prayer meeting diti balayo, Mare. Jak ipalubos, aday jay pailaang mat a Bernard timang dadaal iti aldaw ko. Ay nawaw, agkalma kalaang ka di, Mare. Kalkalpas laang ti prayer meeting tayo. Ngamnay, napudot adagos ti ulong. Asino ti saan a pumudot ti ulo na no kastalaang, Mare? Panunutom laangan nga aramidin jay tao ti trabaho na. Sa maysa, saan matpiman ang mabalin nga aguray itinabayag di tarwar? Ang mga no adupiman ti i-deliver na, Mare. Ay, talaga kit di nga awan respeto dahi a Bernard, ah. Uston, Mare. Agkapi kakit din. Bisin mo laang siguro dahi ta. Ay, nagawid matlaang ang dagiti bisita. Makapaginanamot tanda tao. Pagsarito tapay mansali. Ay nawaw, anya man ang tibagam tatang. Apay bait akas jay anak ka. Na, adda ka di manan parikot tatang. Nakaungungit ka launay anak ka. Uray simple abanag. Pagbalin ng abigdil. Amom amadama ti prayer meeting dito'y balay. Ngam ungit kamad nga ungag. Win ata makapahay blood mat nga roday di a Bernard tatang. Nakababain kidi ka nagiti bisita. Oh, anya ko man tinakababain ijay ngay. Tawag ugalyam Libre laang matagbalin ang nasayaat. Ngam no apay nga taadi mo maaramig. Apa yun, Bernard Lakay? Kaslabad trip ka. Kumusta ti pa nag-deliver mo? Talaga bad trip pa kita, Fina, bakit? Apay ay ha? At dati nakaapa ka customer itay. Ay nawaw. Saan ka di ngayon bagakyan ka aliklikam ti makiapa? Si kalatta ko man ti nagpakumbaba. Diyak natupo lang ti bagik. Nakaungutumot nga minday dya sali. Anya ti kunam? Ni sali ti kaapam? Un bakit? Nagsinungbat kami itay. Ni, anya ti makagapaw? Agong ungit nga raw, deliver ko ti parcel na. Diyak ka nung makaururay. Kat no nasurok at 30 minutos ang nagruuray ak ijay. Irason na pa yun ti prayer meeting ta. Amo nga raw, madama ti prayer meeting ta. Sa may isa, aramidag lang matitrabaho ko. Ay kat inawagam kumapay ang amin, sakbay anapan ka iji balayda. Di na sinungbatan nga rin bakit. Yak mat ka ti mataktak, iso nagdiretso ak iji balayda. Ito sumarunaw. Di na namahing i-deliver ko pa iti parcel na. Narigat ti mapagsasawa ni dyan. Umayak man, Mari Mayran. Umay kalaang, Mare. Nawayamat ti salas may. Adaman kayat ko asaludsudan kan kamara eh. Anya day jay, Mare. Na i-deliver ka din ti order mo a blender, kan dish cabinet, Mare. Aywan, Mare. Idi pa'y na minsan nga aldaw. Apay ka day. Ay nawaw. Apay nga'y adimot din sumangpot ti order ko. Naggidan tamot ang nag-order.
Ayan ti order mo aya, Mare. Adda ka nung matan ijay shop da ijay ili. Ngam di da matan o mai-deliver. Orayo, Mare. Amangan no i-deliver da intun bigat. Ay na, makapaasar mare. Kasapulak da ijay nga order ko. Ngam di da matan i-deliver. Adayo mat nga rod ti shop da. Alangan mat nga iso timapan ko gagaraan ijay ili. Anusam nga orayo nan, Mare. Ma-i-deliver to ka di. Ayan nila kay Moffy na. Adda iti trabaho na ita, Marisale. Apay ka, day? Salud-sudo man kan kuanan no asino ti mangi-deliver iti parcel ko. Ha? Wano saan? Ibagam kan kuana, tapakikita na ijay shop na. Kasapulak da ijay nga order ko. Ngam di matan may deliver. O sige, ibagak to kanila kay ko day tamaray. Di mo liplipata na. Kasapulak da ijay a parcel ko nakmanan. Naladaw launa yan, tipan na kay-deliver na. In may ni Sally dito'y balay ita ilakay. Anya man ang timay na imbaga. Pakikitam ka no, ti parcel na ije shopyo. Ay nawo, kalpasan ti naramid na. No kasta, adda talaga ti parcel na ije shopyo? Hoy, mapanalaanan ni ili ah. Anya? Diyak kaya ti mga i-deliver ti parcel na. Amangan no agungot tumanayin. Saan lang kaya masyak ti delivery rider o pinagsasawan na bakit? Agraman ti kakadwa nga i-deliver ti lugar tayo. Iso di damutin kaya ti mga i-deliver iti order na. Kat, kasano nga rodan da ita? Asinon to ngayon ti mga i-deliver? Diyak mo, bakit? No siya, diyak kaya taon. Narigat ti maungtan nga awan ti makagapuan niya. Ay naapo, makapaasar mo't dagita a delivery rider. Ay nawaw, at yaman ang ti pagpungpung tutam dita. Bigbigatan si kasali. Makapasuron nga ro tatang. Awan mo't ti umay mangi-deliver iti order ko. Naka-out of delivery itay agsapa. Ngamrabiin kat awan pa'y. Saan da siguro manan nga umay i-deliver? Mabuting na siguro akang ka. Ay nawaw, anya ko matipagbut nganda kanyak. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Mabuting da. Gabay, nakaungungit ka. Kasi numatisal nga agbutang. Kaskalaan niya nung makaungit ka. Di mo ka di pa'y usaran ti blender mo, Mari Mayra? Saan, Mare? Awan mo ti mai-blender. Apay ka di. Mabalin abuludak pa'y lang. Ay nawaw, di da pa in-deliver ti order mo, Mare? Hey, awan pa'y nga rod, Mari. Kinasaritam ko man ni Bernard, Kinasarita ko ni bakit na idi pa'y napalabas nga daw. Ngum awan laktamot ti may deliver. Day takit din, Mare. Amangan mo't no naupay dagiti delivery riders. Takanayon mo ida pagpupudutan, Mare. Sapay adayo mo ti ili. Sayang ti plete no isula ang ti gagaraag. Ala, buludong payla ang ti blender ko, Mare. Ngam anadam ata ang mga numaperdi mo't. Ay nawaw. Anya ti pagkitkita am kanyak, Mare. Diyak am mo nga anadan dagiti bulbuluda. Makitam day ta, Mare. Agbalin ka manin a dragon adi na oras. Manuta parcel ko, Manong Bernard. 470 laan. At ito'y tibayad ko. Keep the change. Eh, agyaman naklaunay, Mayra. Awan anyaman na. Aywan gayam. Awan ka diti parcel ni Marisali ita? Awan, yakin nala. Sigurado nga agungat day dyan no agi-deliver ak di tabalay ta. Urayan na nga minti parcel na. Kasapulan na kano. Nakabutbutang may tagi-deliver di tabalay ta. Agong ungit nga awam makagapo. Dahil ta agpaisaw. Magbagaam dyan kumaring. No kasi ito ugal yan na. Awan taon di mayat amang i-deliver ito order na. Unam lang na sino mo't magsasaw. Ni Bernard mo't dayjay. Nag-deliver ka di dayjay, Mare? Wan, Mare. In-deliver na ti order ko. Ay nawaw, nagpartak da amang i-deliver iti parcel mo. Ngam di damat umay i-deliver ti parcel ko. No daduma, naka-out of delivery. Inton kwan, buyer is not on location ka no. Oray nagmalmalam nga daak di tabalay. Sinaludsud ko nga rod itay kat mabutang da kano amang i-deliver iti parcel mo. Nakaungungot ka kano nga min, Mare. Ay nawaw, kasta timbaganakan ka. Wan, Mare. Pudno mo nga min, Mare. Nakaungungot ka talaga. Isumat lang ti madlaw ko kang ka.
No daduma, oray simple abanag kat agungat kaadagos. Nasabat ko ni Bernard di tadaalan ni Taysale. Dinamag ko ti parcel ba? Kat mabutang da ka nung may deliver. Ang daytan tatang. Sino mo tinakadamagam? Imbaga ni Mari Mayra kanyak itay. Doapay kami nakastaka anak ko. Agbalbaliw ka kami na tapno saan nga agbutang ti padam at tao ka. Tatang. Ura sino biman agbutang lakid na no maong-ongtan nga wamot ti makagapaw. Ano ti masapol mo? Mabalin ka din, apakikitang ti parcel ko ijay shop yun. Naurnong samot tan ti parcel ko ijay. Aywan, adang agpaiso ti parcel mo ijay. Awan ti mga i-deliver. No mabalin kat paki-deliver mo ko man. Ay, ko, ni Mark langan ti kasarita. Taiso ti mga itulod iti parcel mo ijay balayaw. Alamat tan Bernard. Di ka madanagan. Saan ako nga agungot? Oo. Amangan man nung kunayo lang dayta. Narigat nga tati may babae. Saan nga ro din ang maulit? Anya kalaki di matan? Anya ko ram? Ay, di ko na saanan ang maulit. Paki-deliver yung matan at parcel ko. Taka sa pulak at talaga dayjay. Sayang mat no maisubli ijay seller. Kalpasan ti manong aldaw a panaguray ko. Na i-deliver matlaan ti parcel ko, tatang. Ni Bernard samot din ang i-deliver iti parcel mo. Isong agpaiso, tatang. Nagpakpakaasi akin ko na idinaminsan nga aldaw. Inikam ititip na. Siyempre, Nasayat ba't ganood mo kasta? Ay, at damot laangan mausar ko, tatang. Nabayag nga inururay ko dagito'y ka. Nimbag ko naman. Tanasan di tao king ka. Wan nga rin, tatang. Pagadalam daytan anak. Intong sumarnaw. Saan ko mga ti unget mo ti ipang pangruna? Agbaling ka kidi nasayaat. Tapno saan ta ka akabutang ti pada matao. Bilaglag ipam. Libre laang ti agbalain nasayaat iti pada tayo at tao, anak ko. Ay, wow! Agbalin tayo kuma anasaya at itipada tayo at tao. Pagtalinaadan tayo kuma ti respeto kan panakaawat. Tapno awan ti rumswa ariri. Kang runaan iti amin saan dang agbutang kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.